Assalomu alaykum jamoat. Barpo jamoati. Bugun Jalloat 23-aprel. Jalloatdan Cho'q polvonning uyine keldik. Cho'q polvon chaqib jurgan ataqlı Sancho mına. Sancholardan Sancho'nun o'zi meni qo'shnayim bo'lgan. Oltinboy aka rahmatlik bo'lgan. Sancho'ni Kurtoy'ning otasi Salmorvegadan chiqqan. O'sha Salmorvegadan olinib Oltinboy aka olgandan beri Oltinboy akada jugurib, Oltinboy akada axırı soyulgandan beri yaxshi bilaman. Qaysi balası, qaysinisinin baldarından beri yaxshi bilaman. Bu Arsalmaptagı Bazoronun Arsalmaptagı Julqun polvonning Sanchosi. Julqun chaqib jurgan. Andan Nurbek Sayapker alıp Nurbek Sayapkerden Cho'q polvon algan. Hozirgi kunda Cho'q polvonda Sancho. Boyu 1.55 ile çatken soğay. Nonday turganını özüm görbegenlem. Постоянно улакта gelen ortasında jükte atkanın ulak aşırıp kaçkı atkanını görüyorum da bunu attı. Canarına. Attın aliye çoğunluğunda emes. Attın jürögü hoş kerek deyip koydu zerdası. Şul zerdani şul atlarda da mına. Canar. Özü atbaş kıyın. Attın oşa bir jeri adamga jabap kalat, oşonысы менен жазыкчы багып чабып жүрө бересиң да. Биз да ошондой болсом азыр 2-ден 3-төн атты камап алып багып отурабыз азыр. Улак ашпаса деле. Мынаке, ошо Cho'q polvon мынаке. Биздин каналдан ham көрүп тургула. Кәримдин каналынан да көрө. Кәримге айтып бизди реклама кылдырып бересиңерби экен бир күнү. Полвон мунун жашы кандай болуп калды, Санчонун? Жашы 4 болду ака. Быйыл 4 асы болду. Молодец. Быйыл муну кышы менен чабып жүрдүң муну? Качан алдың эле муну? Былтыр өткөн күздө эмес, анда мурунку. Жорго сатып кетти эле. 2 жылдан бери чабып атасың. Эң чоң сорун таштаганың кайсы болду бу менен? Быйыл 2 төө алдым да 1. 2 төө алдың мı? Машалла, молодец. Машина болду. 2 төө 1 машина. Эң кичине сорунуңчу? Ака билбейм, Бай, эстей албайсың да? Любой жерге барсаң качат да, молодец. Сен экөөбүз өзү мындай көчө-көчөдө мындай ассалам алейкум чашкан эмеспиз, а? Только улактын ичинде, кандай болот. Молодец экен. Ушундай жакшы жерлерде учурашып жүрөбүз. Насип кылсын экен. Bir at менен чыгышып калсаң анан полвон болосуң да. Сатылбайт ака, бул жөн эле. Жөн эле адуш эле мындай. Сатыкка же бир немеге реклама кылып аткан жокпуз. Үйүнө келип калып эле. Өз кошунасыныкына келдим мен, көрүп калып. Атын көрө кетейин деп, кирен уруксат сурап атын тартып коём мына. Ар бир адамга ушундай жакшат насип кылсын. Бу бир ат жакшат кылаш өтө кыйын өзү. Молодец экен. Оматың берсин, кайерде болсо дайым ушундай. Абыр алып жүргөн, абырыңа жарап жүргөн, сенин күчүңө күч кошкон, сага күчтүү эле адамдын ат канаты болот деп ошундай бириңе бириң күч берип, абыр алып чабып жүрө берсиң экен, а?